Action. Mangithathele ithuba ke ngibingelele nami isizweni sonke, ngibingelele amakhosi ngokuhlukahlukana akhona. Inkosi uMndebele wesizwe samakhonkosi, i-full-time member amakhosi National Task Committee khona la ku-UCOSA. Ngizoba nice and short, ngiveze ukubaluleka kwe-referendum. Njengoba ake yaphawula umntwana inkosi uMavuso ukuthi ngo-1958 amabhunu ahlala akhuluma noma aqala i-referendum 1960, wavota wawina umhlaba from emangisini. Bakwenzile lokho futhi 1982 ngoba bakholelwa kukho. Yingakho namanje ipoint engifuna ukuliveza ukuthi basakholelwa kukho i-referendum, abanendaba nalamavoti. Esikutholile manje ukuthi amangisi noma amabhunu Cape Town right now abhalele upresident uTrump overseas eAmerica ukuthi abasize nge-referendum to win over i-Cape Town as a whole, taking it over from kuma-South Africans. So ngizama ukuveza ukuthi even today they still believe ku-referendum ukuthi i-referendum yiyo ezobasebenzela. So sizama nathi ukuvula isizwe sakithi amehlo isinsundu ukuthi i-referendum yiyo ezobuyisa umhlaba. I-two-third majority ihlulekile ngo-1994, esifuna ukukhuthazelela ukuthi ubuhle be-referendum ukuthi nawe iyokunikeza amandla wokuba nezwi ukuthi ufuna ukuthi umhlaba uhambe kanjani eSouth Africa. Akusinto ezoba yamakhosi wodwa, kodwa nesizwe sisonke sizoba ne-say ekuthini umhlaba bafuna ukuthi siwuphathe kanjani. So lilonke siyakhuthazelela ukuthi i-referendum yinhle mabayithathe abantu, ngoba yona uma siyovota ukuthi wena uyavuma ukuthi sihlukumezeke kanje noma uyala ukuthi sihlukumezeke. Yiloko nje no asifake cross asenzi lutho. Sifuna ukuveza imfihlakalo abo-president esinabo abayifihlela isizwe ukuthi ingakho 1992 uma FW de Klerk abatshela ngayo bayala bathi no, bona bafune referendum, bafuna ama-elections because bebazi ukuthi i-referendum yiyo ezobancisha amandla ukuthi benze lokho abakuthandayo namhlanje. So siyaveza siyikhosa ukuthi isishilo umntwana enkosi, sitshela umongameli ophethe ukuthi sesikhona singamakhosi, we want i-referendum. Nesizwe asimceli ke, siyamazisa namhlanje ukuthi sikhathele, sesifuna umhlaba ubuyele emakhosini bayithi. Mandikhahlele kumakhosi wonke, ndibuliseke abantwana begazi, bulisa isizwe sonke saseMzantsi Afrika. Lo uthethayo ke nguNkosi uMthetho, unceda isizwe obuya phaya eWestern Cape, ongudikela ke uMqwathi Isibongo, okhokela ke iKingdom yamadumisa Diverse United Kingdom of South Africa, obuya ke abe yimember ye-UCOSA, United Kingdom of Southern Africa. Masilibulele lithuba bantwana bahle, masiqale kwindawo ethi siyabulela kubantwana base-South Africa ngenxa yekonisi etya abantwana begazi. Sibona iintshukumo kakhulu ezenzeka elizweni lethu. Isizathu sesoba abantu bethu abanamhlaba. Into yokuqala le.
into eyenza into okokuba sibone kunemibhikisho, abantwana belizwe betoyitoya bephakama, kungenxa yento okokuba kuye kwaphela ubuntu ebantwini abaziinkokheli zesizwe abonyulwe ngo-X ukuze ibe ngabo abakhokela i-administration yelizwe. Kungelishwa ke le nto okokuba kukho amakhosi athe xa urhulumente ethatha over wedemokhrasi wawashiya ngasemva amakhosi, akathetha nto ngabanikazi bomhlaba. Masikhumbule le ndawo, umhlaba awuthathwanga kwii-politicians, umhlaba uthathwe emakhosini. Nangu i-example ecacileyo, ukumkani wamaXhosa, ukumkani uHintsa wangcwatywa engenantloko. Iphi intloko yakhe? Now ezo zizinto ezabonisa ukuthi amakhosi ancithwe amandla, kodwa ii-politicians azikwazanga zona ukuthi xa zithatha over zikhumbule into yoba ngoobani nakanene abantu ababeqale ngolwela isizwe esintsundu. Namhlanje sibona abantu bethu besifa kabuhlungu xa belwela amalungelo angawabo. Sibona abantu bethu bephathwa kakubi zii-politicians. Sibona abantu bethu begcwalise umhlaba ngamatyotyombe. Urhulumente unemali. Kwiintsuku ezigqithileyo urhulumente ukhuphe imali engango-600 million ukuxhesha abantu bethu. Yethi sinabantwana abangamaphara outside there. Abantu babona ngoku into yokubana idonga lokugqibela ngamakhosi. Sifuna ukubaxelela abantu bethu into yokokuba amakhosi akhona. EWestern Cape amakhosi afuna ukwenza aye kwenzeni kokuthatha umhlaba ebantwini bethu. Afuna ukohlula iWestern Cape eSouth Africa. Loo nto yenziwa ngumntu wokufika. Yize siyixhasa into eyenziwa ngabantu bethu, ngoba ii-politicians turn the blind eye to the exactly iproblem ekhona phakathi kwethu. Amakhosi anemali, anikwa imali ngurhulumente, athula wathethi. Sicela umongameli welizwe masimnike imbeko, bantwana bahle. Masimnike imbeko, simcele, ngenxa yento yoba singabantwana begazi, ngenxa yento yoba sikhuliswe ngentlonipho nengqeqesho. Senze ubuntu, simcele. Singangamceli kodwa masimcele ngenxa yentlonipho nembeko esayinikwayo. Nokubonisa into yoba umntu uyahlonitshwa. Simcele urhulumente into yokokuba upresident wekhantri sicela umbona siyi-UCOMS on behalf of amakhosi angenalizwi emhlabeni wawo. Sicela ukuthi sizawubhala ileta xa sisuka apha. Sibhale ileta, sizawucela unobhala wethu asibhalele ileta ebheka kurhulumente wethu. Sifuna umongameli, sifuna umbona ngeziqu zamehlo. Ngoba siyayazi into yokokuba yonke le nto yenzekayo apha urhulumente uthelekisa abantu bethu. Noko kwanele bantakwethu. Alikho elinye igwiba. Uba kudilike eli gwiba lamakhosi, then kuphelile ngeli lizwe. Uba abempungu bakwazile ukusaksida kwinto abayenza eNtshona Koloni, if bakwazile, andibaniki loo garanti leyo. If bakwazile ukuyenza loo nto, izawuthetha ukuthi loo nto masilibale. Igazi labantwana bobukhosi lidiluted ngolu hlobo. Awungeni kwisizwe ungavumelananga nabantu beso sizwe. Awungeni emzini wenye inkosi
ungakhange uvunyelwe yiloo nkosi. Ubukhosi bu-territorial. Into ebangela into ii-politicians ingafuni ukusondela emakhosini siyayazi. It's not that asiyazi. Sikokelwa ngabantu besiko apha. Oogwethe emantashe ngabantu besiko. Bayayazi le nto siyithethayo. Kodwa into abangayifuniyo yinto yokokuba amakhosi asondele sizokwazi uthetha le nyani bangafuniyo nayo. That is why sicela i-referendum. That is why sifuna ubona uRamaphosa before sithethe kakuhle simxelele into yoba why sifuna i-referendum singamakhosi. Sifuna i-referendum singamakhosi. I-UCOSA is there to stand for amakhosi. Kwanele bantwana bahle. Kudala liphalala igazi labantu bethu noko ngoku. Sicinga into yobana umongameli makasihloniphe. Noba akasirecognize ngencwadi zakhe kulungile, but abantu bethu bayasirecognize because sizinkosi zabantu. Asizonkosi zeziqu zethu, asizonkosi zenduku zethu, asizonkosi ze-event. Loo nto ndifuna siyazi. Sizinkosi zabantu. Ipain evuka ngabantu phaa ivuka ngabantu bethu. Now we have to stand for our people. Zama ukuthi ke bantwana bahle, ngoku siyacela into yoburhulumente makasimamele. Futhi siyabeseka abantu bethu ngoba bavikonisa. Sifundise abantwana bethu abaphangeli namhlanje. Ngenxa yento uburhulumente ugcine imali ezipokothini. Imali ayize abantwaneni bethu. Kuphuma igama elonyelisa abantwana bethu alithi abantu base-South Africa balazy. Elo gama liphuma kubantu abathi bazinkokheli. Xa unkosi uMavuso esithi abantu mabathukuthele unyanisile. Isizwe sethu sithukuthele and sithi isizwe masithukuthele ngoba abantu abancithwa amandla ngabo. Asimelanga thina, simela abantu bethu. Ngaloo mazwi ndifuna ukuthi sicela urhulumente asivulele umnyango. Makungabikho abantu azawubavulela umnyango, abe nabantu azawuba nebhawundi angabavulela umnyango. Sicela urhulumente avule umnyango. Laa mnyango sithi abantu ababembeke kulaa ndawo into bavulela umnyango. Sicela urhulumente avule umnyango. Singene kulaa mnyango sizomxelela into yoba sifuna ntoni. Sifuna kwenzeke ntoni towards ukuba kudevelophe isizwe nabantwana bethu. Abantu abamnyama basalamba even today. Siyacela please ngentlonipho nokuzithoba sithi urhulumente makasivulele umnyango abantwana bethu balambele camaza. Okay, sanibonani. Umama okhulumayo uMasibeko wakwaMthembu from Soweto. Kodwa ke emakhaya kule kwaZulu. Angizukuba mude, akuzukuba kuningi futhi engikukhulumayo. Kodwa ngokukhulu ukuyithoba nangokukhulu ukuzehlisa. Ngiyayivumela mina into ye-referendum. Ngiyacela sizwe sakithi simnyama ukuthi sivule amehlo. Sibone ukuthi kwenzakalani eSouth Africa. Please South Africans, wake up and smell the coffee. Kunzima, ipolitiki isihlulile ipolitiki. Sizamile for 32 years kupolitiki kodwa akukho umnyakazo wenzakalayo. Kunalokho siyacindezeleka. Isizwe asibuyele emakhosini. Njengamanje njengoba ngifisa ukuthi isizwe sibuyele emakhosini. Kuningi okwenzakalayo. Sihlala emikhukhwini. Sihlala emafletini. Ngizolima kuphi ngihlele efletini? Akukho la ngizolima khona. Akukho la ngizoqhashwa khona njengoba ngingaka 1. Okay, mangabe ngingaphansi kwenkosi, inkosi izonginikeza isiza ithi mama lima ngikwazi nami ukuthi ngiphilise izingane zami. Kodwa ngesimo sokuthi ngihlala emkhukhwini, ngihlala efletini, awukho umhlaba enginawo inkosi engangipha wona ngesimo sokuthi amakhosi anqondiwe amandla. Siyacela ma-South African, ipolitiki isihlulile, ayikho indaba yepolitiki, siyacindezeleka. Iy'ngane zethu zifa each and every day. Kuyagulwa la ngaphandle. Iy'ngane zethu yihlele emigwaqeni.
Siyacela ama-South African, asivuleni amehlo njengamanje. Let's vote for i-referendum. Umhlaba awubuyele emakhosini, azibuyele emasisweni, njengoba kwakunjalo kwakuqala. Ngibe ngaphansi kwenkosi engikhonza kuyo, inginikeze isiza ithi mama baba lima lana uzokwazi ukuthi uphilise iy'ngane zakho. Ngihlala efletini, ngijabulela ukuthi ngihlele efletini eliyikopi nalelo fleti lakhona. Ngilima kuphi? Akukho la ngilima khona. Umhlaba wonke ugcwalisa amaflethi. Njengamanje uhulumeni into ayenzayo yonke indawo nje labona khona isiganga wakha amaflethi, labona khona isiganga wakha amaflethi, wakha ama-malls. Sizolima kuphi? Ngoba thina sizosimnyama sikholele ekutheni ukudla sizenzele, siyilimele thina emasimini. So ngiyacela ma-South African, kuzovotwa ngeyi-4 Mabeshwe, ngeyi-4 November. Kodwa ngisacela ukuthi ke siyibukeni sonke lento ukuthi ayikho indaba yepolitiki. 5 president our include amakhosi bayazenzela. Kuma negotiations abawenzayo abafaki amakhosi. Into abayaziyo, they are hungry for power. They are hungry for ukuthi baziphakamise bona amaphoketheni wabo. Thina sizwe asinakwanga. So ngiyacela ama-South African ngokukhulu ukuyithoba, seshile ukumkani eduze kwami nomntana enkosi sebekhulumile nge-referendum. Ngiyacela ukuthi nawe ngokukhulu futhi ukuyithoba baba uRamaphosa sesiyakucela-ke njengomongameli wase-South Africa, sicela ukuthi ukuyibhekisise lento ye-referendum. Siyayicela siyisizwe sase-South Africa ukuthi ibe khona. Bayede. Sehlukene kabili, kukhona abazokhuluma bekhulumela isizwe sabeSuthu nesizwe samaSwazi ngenxa yemingcele. Sizonikeza umama uzozisho ukuthi unkosikazi bani bese ethatha ekhuluma. Wena unenkosi. Ngiyanibingelela sanibonani nonke ngaphakathi. Mina isibongo igama nguTusile ngakwaSibeko isibongo endaweni yasePiet Retief. Kakhulu engizokukhulumela ngizwa nginenjabulo ukuzwa uma kukhulunywa ngendaba yokuthi izwe funa libuyele emakhosini. Siyasokola kakhulu, siyahlupheka. Ngikusho ukuthi siyahlupheka kakhulukazi eSwazini. Sinabantwana kakhulukazi amabhoda asilimazile kakhulu. Sinabantwana abamoshakalelwe ngama-passport. Ufika umntwana checkwe kutholakala ukuthi unomjovo, umntwana kudatshulwe i-passport ukuthi wayithola kanjani i-passport nepasi unomjovo. Sinabo baba abaphuma eSwazini bazosebenza emayini, bathola abantwana basishiya. Sinabantwana eSwazini. Ziningi izinto. Siyajabula-ke uma sizwa lokhu esikucelayo nje ukuthi engathi besingaba silekelele sazi ukuthi sizwe linye ukuthi konke sikufunayo. Siyajabula kakhulu, sihluphekile, sihlele emkhukhwini ngempela. Uthole ukuthi njengaseSwazini nje kukhona ogogo abangakwazi nokuhola impesheni, abangenalutho, abahluphekayo, kodwa ngokuthi kuvinjiwe ukube kuyangathi lamagate sifane kube into eyodwa kuwa amagate. Yiloko nje nami engikhala ngakho ukuthi yiloko umphakathi asibuyeleni emakhosini, umhlaba ubuyele emakhosini. Ngiyabonga. Ke a le dumedisa bontate le bomme, ke a le dumedisa mona ke ntate Mokoena, ke Nthaisane. Ke le hlomphile, ke boele ke hlomphele makgosi ohle a busang Afrika Borwa le mopresidente wa naha. Ke ne ke re nke ke fane ka molaetsa ho
Basotho ba heso haholo king le ntlo ya senate ka bothata boo Basotho ba nang le bona kwano naheng ya Afrika Borwa ka mabaka la di-border gate. Ke a kgola re le Basotho ba Lesotho le setjhaba sa Swazini re na le bothata ba hore re dinaha tse mabapi le Afrika Borwa, mme Afrika Borwa e boetse e nkile dikarolo tsa dinaha tseno tse pedi ka ho tshwana. Karolo e kgolo ya Freistata e etsa karolo e kgolo ya naha ya Afrika Borwa, mme ka mokgwa ono e bolela hore Basotho ba Lesotho bophelo ba bona bo tlokotsing, hobane ha hona le ka moo ba ka fihlang dinaheng tse ding ntle le hore ba ka kena Afrika Borwa. Mme kopo ya rona ho mopresidente wa naha ya Afrika Borwa ke hore a ka kgothaletse kopano pakeng tsa babusi ba Lesotho le ba Swazini hore na ebe taba ya hore ho be le kopano pakeng tsa dinaha tsena tse pedi e ka ba taba e ka bang bobebe hakae, kapa ho be le free movement hore motho wa Swazini le wa Lesotho le wa Afrika Borwa ho se ke wa ba le thibelo pakeng tsa dinaha tseno tse pedi. Mme ka nnete e nngwe e kgolo ne ke tla e kgothaletsa puisano tse bang di ama Basotho haholo bana ba phelang ka ntle ho naha ya Lesotho.